Halo, Magdalena. Buha kabarmu? Sehat doho? Iya, halo. Ini siapa ya? Beh, udon. Naburung persi borong-borong. Peter lupa doho. Eh, Maksud si borong-borong apaan ya? Aduh, sorry deh. Gue nggak tahu bahasa Batak gitu. Udah lupa. Eh, ini si boto hobi berbahasa Batak buang Magdalena si mentel-mentel. Iya, Namboru. Gue udah lupa bahasa Batak. Jadi Namboru pakai bahasa Indonesia aja ya. Biar gue ngerti gitu loh, ya. Dang di boto na baru berbahasa Indonesia. Berbahasa Batak mahita. Baru 25 tahun aku di Jakarta Peter lupa doho berbahasa Batak. Nasi doho beribang. Ngasai be boloting pamate mempom min bolo solo doho makata itu au. HP nanga dong go jodoh hono kutu ho halak Cina. Namora kateng musik. Ya sudahlah. Wah, Cina. Halo, halo, halo Namboru. Aduh, ngepa mate bempun nabi. Abago ya, akala Cinain na bago. Kating namora bago bersih mereka hiba sama nak nanet tersuplok berbahasa Indonesia. Nauri pun Namboru kina nang majalo heping makan obat besong berbahasa Indonesia. HP kan nang majuro-juro na udah petolak Cina. Amang tay bersih na ya go tay.